Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hara musidɓe julɓe tedduɓe, publié nde ɗo yewtere hande hewta maɓɓe Fuuta ɓe fof maɓɓe précisement maɓɓe laɓe. Hara mi hokkiɓe e nder lewru kamɓe mawɓe Fuuta ɓen précisement maɓɓe laɓe dungaye taguɗo on. Si ɓe daraki no ɗum ɗo réglira, ɓe daraki darde no ɗum ɗo réglira e dungaye taguɗo on, Imam Abdul Hamid hara mi waɗi men e dossier makko mi waɗa juulirde e nder laɓe mi innitiramo inchallah. Haray noon wiiɗo wonno wawi dartoyade ampesa, billahi mi torto Allah e hoore makko no mi tororta noon Allah e hoore makko e dungaye taguɗon ɗum ɗo wonay mande encadrade nder leydi, wonay histoire nder leydi inchallah no mi tororta. Kala innuɗo haray empêche e nden juulirde nde mi woni darnude ɗo minnitira Imam Abdul Hamid o noome ɗon imam yaagal. Kala inɗo empêche e ɗum ɗon inchallah mi toroyto Allah e hoore makko inchallah. Haray noon ɗo e nder lewru hande ko le 19 juillet 20h lagine mi yewti nde yewtere e nder Konakiri alhamdulillah machallah. Haray e nder lewru mawɓe Fuuta ɓen e dungaye taguɗo on précisement mawɓe laɓe yoɓe darono ɓe réglira ɗum ɗo. Oya ko jibinande lagine, ko jibinande Fuuta Jalo, ko wowlowo faljata wuɓintingol ngol e ginni ɗum ɗon ko fayere non o salaki kadi wonde manna hihi o rectifiyata kono indugol tu yo deƴƴu few infinitivement o wolata few o yata ka juulirde hande kadi few. Min Abdallah Bari alhamdulillah machallah pita bantegel woni kamen mi lanci appel nationalement internationalement naɓanelan o vidéo ɗo alhamdulillah machallah ha maɓɓe Fuuta fof hendomo précisement maɓɓe laɓe si ɓe réglali ɗum ɗo e nder lewru inchallah hare mi daroto e dungaye taguɗo on no juulirde daroro e nder laɓe mi innitirande Imam Abdul Hamid o wona ɗon kadi imam. Haray noon mo inni empêche o yay ɗum ɗo e gunɗo ma e kene wallahi mi woni o wolande no mi tororta Allah e hoore o tigi noon ma mi toro Allah e hoore impliquiɓe ɓen ko hay deƴƴuɓe bone on wono ashabu sabta yeru janguɓe aya alqur'ana on ko ashabu sabtu ɓe gandi deƴƴunoɓe ɓen tawi ɓe yamirali ko moƴƴi ɓe haɗali ko boni ɓe heɓorno geɓal ngal. Wallahi l azim musidɓe julɓe tedduɓe koko mi woni yewtude ɗo wallahi e nder lewru ɓay haray mi andi mawɓe Fuuta ɓen précisement mawɓe laɓe haray ɓe sali yo ɗum ɗo résolu. Haray mi waɗi men e dossier on inchallah. Haray musidɓe julɓe tedduɓe mi artoya yewtere batte ɗum ɗo si tawi lewru ndun feƴƴi inchallah. Haray kala ko fewndi mi informa on si Allah jaɓi, si mi hewtitoya noon e jama on kono haray si tawi ɓe réglali ɗum ɗo e nder lewru inchallah. Haray mi waɗi men e mouradu ɗum e fiyake on inchallah. Haray noon mi waɗa juulirde e nder laɓe mi innitirande Imam Abdul Hamid o nome imam. Kala ko o falji o faljite, o yamire yo moƴƴin yo haɗu ko boni, o yamira ko moƴƴi to woni contre goɗɗo ko wowlowo faljata nelaɗo maaki ɓiɓɓe adama ɓen ko faljoɓe ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko torotoɓe ɓen Allah yaafuye si ɓe falji. Haray noon si tawi no woodi sikkitiɗo, si tawi dawatul mazlum ko mustajab, ya rabba Allah yo mawɓe Fuuta ɓen yoɓe daro no haniri noon, ya Allah si ɓe daraki no haniri noon wa kafa billahi shahidan mi waɗi men e mouradu ndun inchallah. Hara mi waɗay juulirde e nder laɓe mi innitirande Imam Abdul Hamid inchallah ko kala noon daroyɗo e gunɗo e kene wi empêche mi soƴi seeɗa mi empêchede hara halla alay
ara ndaga nikela wallahi ko miuno wolande ɗo ko hare naɓe ngal vidéo wallo musidɓe julɓe tedduɓe andi no woodi woɓɓe kawre leydi ɗo ha hande Allah toraka e hoore maɓɓe ko ɗo asi ɓe wadde ko ɓe faala o si tawi ɓe hawrodirino e da'awatul mazlum alayhim wallahi kala ko ɓe wawi moƴƴinde ɓe moƴƴina en kono ɓay joni musidɓe julɓe tedduɓe yi peeji ɗi no woni yarirde noon kon ɗum mi wattata ɗo e nder yewtere a sakkitorde nden kala neɗɗo nationalement internationalement yo jogo ɓernde laaɓunde fi moƴƴingol alhaali ɓiɓɓe ɓe mbin fof tawi goto jogo ɓernde innugol lorray maninkajo ma sosojo ma pullo ma bersejo ɓiɗɗo adama jibinande lagine hay so tawi ko iwɗo awa jananiri ma étranger jo wonɓe nder lagine en tant que ɗa wawi wadde ko moƴƴi ɓiɗɗo adama waɗa ko moƴƴi Allah no yiɗi ɗum ɗo mais noddirgol jiɗale ma ɗengal ma leƴƴi leƴƴi Allah yiɗa ɗum siɗa fala duwa mawe jaabo ñaamu ko laaɓi musidɓe julɓe tedduɓe alhamdulillah machallah أعوذ بكلمات الله التامات التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق